خوشک و هەواڵێن هێژا دەماوە خۆش بە گرێدای ڤیدیۆە بۆری me behsa mijara derketina Ocalan ji Tirkiye di havîniya payîza 1970 me behsa wê kir ku ez li ser biaxivim me dît ku vîdeo piçekî dirêj bû yanî ev mijar pêwîstiya wê bi vîdyokî taybet heye ji ber ku bi rastî bû yerekî wilo tarî ye û pêwîstî bi lêkolîn û vekolîn û şîroveyên cûrbecûr heye bû yera ku Ocalan ji Tirkiye derket û xwe di pirtûkê xwe jî dibêje û di daxuyaniya xwe jî dibêje ku dema ku ji Tirkiye derket bê ku ji rêxistina xwe bê ku kesek di hindirê rêxistinê de hay jê hebe û piştî çûbin xetê nûka hevalê wî bêhesiyan yan jî hinek kesin pir nêzîkî wî hayê wan ji vê mesela hanê bû belkî Kemalpîr belkî Cemîl Bayıklî wekî din kes hayê endamên rêxistinê ji derketina Ocalan tune bû dema ku ji Tirkiye hatî Sûriye hatî bin xetê çima Ocalan ji rêxistina xwe negot yanî ev bi xwe wekî binpêkirina pîvan û prinsîpên rêxistinê yanî serokê rêxistinê derkeve dervayê sînor bi çûwalatekî din bê ku rêxistin hayê wê jê hebe bê ku heval hayê wan ji serokê wan hebe ka ev serokê han ku diçû çima vê biryarê girt çima vê biryarê bi me re mûnaqişe nekir ev ji ber tê çiwa têgelo baweriya Ocalan bi rêxistinê û endamê rêxistinê tune bû yanî ma wekî wê di hindirê rêxistinê de rabe behsa yanî ji dewleta Tirk re bêje wela va Ocalan derdikeve dervayî ya hemû pirsin gelek pirsanî vê bûyerê hanê vê bûyera hanê li dora vê bûyera hanê diçûntin û pêwîstî biçekî lokolîn dervayê şorovekirina resmî a rêxistinê a PKK biçekî wilo mirov bi hestiyarî bi tewazun û biçekî objektif me re behsa vê mijara hanê dike li gorî tiştên ku di nava destê me de hene li gorî derketina Ocalan piştî ku bi vîdyoya berî wî Aderbas wî jî behs kir Ocalan salek li ser rêxistinê adamezrandina rêxistinê derbas nebû û yanî ew rewşa ku li Tirkiye wê çaxê erê problem û kêşeyên hindirîn di hindirê Tirkiye de hebûn lê ne wekî salê 12 Eylûlê bû ne wekî piştî derbeya eskerî Tirkî انقلابا عسكري كان نفرن 12 ايلول 12 سپتامبر 1908 تركي بتوایی بو زندان و چاغه یعنی مرد کاری بویج کو بهانه هنه حجت هنه Ocalan dibêje di pirtûkê xwe de dibêje ku hayî wî ji vê înqîlaba yanî tehlîlî wî hebû ku wê înqîlab li Tirkiye çi bibe ji ber vê zû bi lez derketiye tê baş ev înqîlaba hanê ma wê li hemberî Ocalan bi ev înqîlaba hanê ev derbeya hanê wê li hemberî PKK bi mane li seranserê grûpên siyasî ê resmî ê neresmî ev derbeya hanê li hemberî wan gelek berpirsiyar û hikûmet û parlamenter û hemû rewşa siyasî di Tirkiye de serûbin bû tealaxeyê wê dîrektî bi Ocalan tune yani derbeya 12 Eylûlê ne ji bo xatirê Ocalan û PKK li dar ket ya gelek rêxistin û tevgerên çepgir û Kurd û heta ê resmiyên dewletên hebû rewşa Tirkî mere dizanê di berçava mere digêje ku lê ne ji bo PKK bû ew înqîlaba hanê ne ji bo PKK bû baş Ocalan berî înqîlabê yani ev çi wilo hetsê siyasiyê ê Ocalan ê ku berî înqîlabê berî derbeya eskerî bi salekî zêdetir hayî jê heye
يعني تحليل شروفين اوجلان كوي ضربة شبه وانقلاب شبه يعني وكي بيخمبرا ولو افتنبو كسك جير انفرماسيون دو افتشلي يقولين يان انفرماسيون يان هاي ويش ضربه هبو ضربه كان عن افرين كو 12 ايلول هاي ويش تشتكي ولو هبو كبرج مربج افبلغا يعني اللي تشتكي ودبج نا شروفه بون واش الشروفين اوجلان بشتي سالكي بجي هاتن بشتي سالكي مبيجن هافينا حفتيونا هات سوري و12 ايلول ضربه عسكري تشيبو 12 ايلول ضربه عسكري بري سالكي تنبؤ كر ودزاني بتشتكي تشيبو مبيجن اف راست بريس اوجلان براستي كورو دورو تشتنولو شروفين وي كورو دورو باشد حموم جاري دنده چما تحليل اوجلان بسرنكتن يعني اوجلان دقوت امج انقره هاتن كردستاني امبون بارتي بحثا قناغا حفته و سه حيا حفته و حشت امج تركيا هاتن رجلاتا نافين امبون ارتش بحثا حفته و نها حيا سالين نوت و حشت كش سوري دركت و امج رجلاتا نافين ام چون اوروبا امی ببن دولت افداخویانیا اوجلان حمو کس نها وگر ویدیوی اوجلان دما کش روما دا آخوی وان تشتین ولو گشبینی و بحثا دولت بوینه دکر نها اوجلان پشتی کتیجا زندانه ده ساله و نتنی ولوشی يعني حتى د روزنامه سرخوون جی بلاف کر یعنی داخویانی وید سال نوتو یکی دو 10,000 ده سال 10,000 ده و کردستانه کی سر بخو آزاد و آمده کریبه باشه داخویانین اوجلان تحلیل اوجلان انالیز وی شروعه وی چما دوانتشتی هان ده همو پیک نهاتن چما ده انقلاب 12 ایلول تنه شروعه وی و تحلیلی وی و انالیزی وی پیک هات معنی بجی پرسه دیمکی یان اگر تحلیل به اگر اوجلان ولو تشتا جدور دبینه و دو پاشارو جد ناز دکه و کچ پیک به دیمک به گرک بری ویجی ناز بکرانا اوام دب یعنی نه نبود دولت نبود شر دولتی دکه شر دولتا کرد که شر فدراسیون دکه شر ودبج دولتها كرد تشتكي كريت وتشتكي شوندماي وكفنا فرست وقرك أملهم بري ويرابن وبروبلمين كيشين رجلاتنا فين الدنيا يتفي سدمي وي دولته نها اوجلان ضمال روما بود قومي ببن دولت نهاجي بيشي قهات قرتن وحتى رجائيرو او ريخصناوي شر دولتها نتويدك شر دولتها نتويد وتشتن ولو اوتوبيا تشتين ولو خيالي بحث ذلك شي فانتازيا نتويا ديمقراطيك ونظام كمارا ديمقراطيك ونظام افشيرو ميرو كيهان افزلكي هاني وجلان بشر داخس ميداني هاتشي جرانتي هيكو افتشتي هان بيك بي يعني تشتي دولة بويني تبيكناني تجت تجمر كردو وتركات تولي هفبك وكي وعربة وشركزة ويونانا وكي قرارة قراتشيا وتفبك تولي هفبك وتبيج افيانا تويا ديمقراطيك ما بس تامج نتويا ديمقراطيك كو اف نتوى نمينة حمو نتوى تولي هفبن وكي سافار وقرارة قراتشيا بالغوري قراتشيا وانا تويا ديمقراطيك اكس بحث ذكم يعني قالوا تجارنتي هي فان شروفين هان فان اناليزير هاني كنها بكيكي وكادرين بكيكي وحموكس لسرفان شروفين هان تين پروردكرين قالوا جارانتي هي كو بيك بي واشو اوجلان ناسكر كو خلاب 12 ايلول صلاح اشتي بيك بي جبر بيج تركي رفيا جبركو يعني كارو باري كان عن افرين وارتشا تركي ودردي وانو خما وان تنبو بككي واوجلان بو واوجلان خلاص كر فلتي لي مجارجي يعني مشاركو سربا اخفم اوجلان تي كليه رخصنا خو دولتي انكار نذكر دغو تي كليه هي تقول سرپشتا دولت او کی سرپشتا شهر کی پارتی ریله به
و بحثات دكس هذا كرد هندري ريفيريا ريخستني ده بحثا كثيرة يلدرم جناوي يعني قاشو ميرك دماكو بكثيرة زوجية دولتي خاباندي وخستي فيتي كلياهاني استثمار بك تيخي خزمتا دوزي لراسينا يعني كثيرة بري يعني درجستيا عندما كي دني ريخستني بو او جلان جستند او اندامي هم مناوي ويش بير كر بد فيديو كي بري ويد بحثاوي كربو اف كسي هاني ناوي نما تبيرامي اندامي ريخستني بو وحوالي جروبا واني يونيفرسيتي انقره و يعني كسيريل درم دركسياوي بو نيشان يعني جوستيل كشي دا او كربون تيكليجي هو جلان هات كاتشكي جستند و ميرك دفش ريخسني بردا اصبح صالين حفتي وشوي شاغي كو جروبين دسبيكي د دماكو اليونيفرسيتي دو خاندن و جلان فيتي كليا هاني دبيجوك ولا بافو با پیر کسیره یلدرم حواله دولتی بون حواله میتی بون و مشخور استثمار کر لیدید پرتوکی خواه داوی دو بحث دکه ممکنه کسیره نه آجانا دولتی نه يعني از دکارم بیجم يعني تکس کسیره نه حوالا میتی جبر که حوالا میتی بانا و وگریا ترکیه و میتوی بپاراستا کسیره یلدرم نها و شارتیه ناوی خواه گوهرتی شکل خواه گوهرتی جی خواه گوهرتی و کس نزانه بیل کره يعني للسويجي حتى ما برسكر بخواست از بپرسم در دورگی او يعني اف جنك بكده چو يعني ولو هما بو دلوبك درانك خوي ود دريا ده حاليا وندا ابو بكده چو اف جنك هاني چمانا اخذ بفيديو كي سرويجي چیکر لی اگر حوالا میتیبانا انداما میتیبانا ویفگریانا ترکیه نه ای دبن پاراسنا میتید و دبن پاراسنا ارتشا ترکیه ده برس او جلانه گراواوی حبساوی پاراستیه جا عسمان جا دریا جا سر عرض و بن عرض او جلان دروشکی پاراستی دیه و ای دولتا ترکیه پاریزه میت و ارتشا ترک نه او جلان ده پاریزه نه کسی ریل درم ده پاریزه اگر کسی ریل درم آجانا ترکی بانه گرک نه میتوی برحتی بانیا و گرانده و نشانه کی بسر يعني و نشان بکرام بگوتانا والله صحت تا خوش و تا خدمت خو کرو تا کار و خبات خو کرو چتیم بیرنگی کسی دن ایکو اوجران بحثاوید کر پیلوت جی ناوی نجاتی که یا اف کسی هانه يعني قاشو اوجي جي اندامين ريخستنيو وبر خصمت جي اوجلان بقى فقرين داخو يعني اوجلان ودماكو بحثات ديروكا ريخستنيت كي بيلوت دخواست دقو تجمع بخواست از خوش عاصمة جي ابارتمنتي زبابش مازي خبابش تتشيش بتخواست زي بكم از خير مخلكي بكو جي مزارم دزيه بكم يكي پردل سوز بو وجلان جي افضل سوزيا بيلوت ولوت خص منكم معنا ودقوت يعني افيا اندامي ميتي چاوا ميت كسين خوا چاوين خوا دستين خوا گوهين خوا درخستنين چبگر اترك دي چاندن ولو جي ناف ماجي چاندي از نكارم ميدور بخم ليست كارم جي استفاده بكم لو اوز حمود تشتاجي بآوي ناكم هناك تشتاب آوي بكم هناك انفرماسيون از في طاي بدولتي رقطناكم جبالكم از في طاي هاني زي قطبكم دولت و لهمبري من رابع نا از في هستي هاني بگينم دولتي كو امد بن كنترول دنا امد بن كنترول ودنا كثير يلدرم جاليكي نجاتي كيا جاليكي اف تشتيكو عمل سر پرورده بونو مش ديروكا پگكي گرت مش پرتوك و جدف و اناليز اوجلان گرت اف دو پرتوكا اوجلان مانیفستوا شهرستانیا دموکراتیک ده دوی پرتوکی ده دو بیجه اشاره دشینه دو بیجه بلکی کسی ریل درمو نجاتی کیا نه آجام بن ورن لیکولینه 10 سال لیکول جه رخصنا خود خوازه ورن لیکولین بک رخصن لیکولین کر نکر از نزانم لی رخصن پر بحثابی مسئله هانی نکر باشه ایمه از سروی اساسی هانی سر دا خوازه او جلان سر بانگا او جلان از وی وان لیکولینه هان ازی چی بکم یعنی و اگر شاش من برای ورن برسوی بدن
نجاتی کیا پشتی که اوجلان دردکوه پشتی اوجلان جه هفته و نها تی سوریه ده هموش رو وین اوجلان و حتی جمیل بایک نخویایه ندیاره کن نجاتی کیا پیلوت شوفیر طیاره اینه عسکری بو این مدنی این سیویل بو گلودیسا خوستی تی کلی بکه یا نا خوستی برخستنی رو بدو بستینه مانی عجانه دولت ای گرک بخواسته بدو بستینه گرک بخواسته خواه بگینه اوجلان وره لبنانه وره کامپا بقاعه وره شامه ولو دانستندنه به اوجلان رو بکه دولت وی بشینه اگر آجان دولته به اگر آجان دولته به تشته کلوتنه کسک بحسابی ناکن تفلیکو گلک کس بناوا پککی ده هاتن کشتن هاتن تصفیه کرن اوجلان واندک ارگن کن واندک آجان کسک نامین اوجلان واندک جیتم و گلادیو ارگن کن و حموتشت کیجنش پککی قطب و رخلال اوجلان بکه اف حموتشتن يعني اوجلان كسي نهشت ونكر جلاديو ونكر يا شامتين صاك سليم تشروكا يا رحمتي سعيد تشروكا يا كسك نما حمو جلاديو حمو ارغنكون حمو نزانم چنه وبرز اوجلان ملائكه وزير زر وچراشير يعني كسك وكوي تنيه اف كسي هان حمو اجان دولتي باش اجان دولتي چما دولت بيلوت نشاند جارکی دن دولت پیلوت نشان نها جیانا پیلوت نزال هنا گمان به هات کشتن ولود يعني نه اوجي بيوستي باللي كوليني هي اف بيلوت لكور چوا چب سري بي هات اگر دجي نهالو كور اگر مريه چوا و بچرنگي و کنگي ولكي داري اف مسئله هانيد به زلال به ناد دیروکا اوجلان و دیروکا پککی ده هنک تشتهنه خویان و ناسکرینی که اوجلان جارکی هاتی گرتن جارکی ده وقتی دناوا گروپ چپ گرده بو اوجلان هاتی گرتن و کتی زندانه چند مهکی دمینه دیسا وی برددن اوجلان برددن لی اوجلان جارکی دن تی گرتن اوجلان جارکی دن ده سال هفته و نه بریک ور سوری او و یک جی کادروین ای دسپیک ای دامسرینرین پککی دیلاور یلدرم اوجلان و دیلاور یلدرم به هفر لستانبول تین گرتن ایریشی نزانم بانک کی دکن ایریشی یعنی تشتکی ولو دوره کی دکن جبو پرج رخصنیر پیدا بکن کارکی ولو دکن تین گرتن دیلاور تیبن چاف کرن و سروکی رخصنی بريس عبدالله اوجلان تي بردان و پشتر اوجلان ديركت سوري او دما گرتنا اوجلان پر کرد روجك بلكي چند ساعات ولو تي بنچاف کرن و تي بردان و دیلاور تي گرتن قالوا او بيويست ولو زلال بده اگر کس هبن وگرن دوسيا وان سالي هاني لدولت يعني تندري تركيا دي وفيم جارة هاني بشوبين و بكودن چاوا اوجلان هات بردان و دماهاني ويعني هاتن گرتن يعني بسدما إليشو دزيه يعني ولو جبوك پرج ريخسني پیدا بكن ديلاور هات گرتن و اوجلان هات بردان اوجلان هات بنخطي افشي مجاركي بيوستي بروني كرني هي چاوا مجارة كو شاهين دولمز وجميل بايك تين گرتن شاهين دولمز دولتا تركوي دقره وبش رقاشو دو بخاين ودو اعترافشي وجميل بايك ولو بحنكا ولو يعني بتشتكي ولو وكي حنككي جي گرتني خلاص دبه وچاغي هردو شاهين دولمز و جمیل بايك جيگري اوجلانن جيگري وي سروكاتيا ريخستنين او بيرا هاني جي بيرا گرتنا
جمیل بایک و سرباز بزدانا وی بلز و بز yani چند ساعت نما و پرجی بردیتن پرین مارگجی بردیتن گو والله ما حنكي خبوان كري ما خابان دي قلتي اب مارق هاني اب مارق اهلي من المانيا هنجمر مارق عشان دنو نظامش بريجي بيرغرتن ويسر بس بردان وشاهين دون مز هاد قرتن وقاشوا وخاين واعتراف شي نظام شي وافتش مشتهن ابو يرجي بيستي بروني ديمكي دبوير هنا دبوير ودعيني سالده دبوير دعيني سالده الصالح حفتي ونه دیرو KPKK گرتن و سربست بردانا اوجلان گرتن و سربست بردانا جمیل بایک پیوستی برونی کرن و اشکره کرن و شروع کرنه هینه آنا جمیل بایک و اوجلان باخو نای بهانه ببینن لی کسن لی کولینر کو کاربن اوبجکتیو و مثلا هانه و مجارا هانه بکولن به گریدای مجارا پیلوت هنک نرین هنه کو پیلوت و چاقه گریدای جنرالکی ترک بو کی اف جنرالی هانه ناویوی نامق کمال ارسون نامق کمال ارسون ده سالا ده آدارا هفته و ششا سروک هیزی بجایی ای ارتشا ترکی بو جنرال بو حتى تموز 1907 نامق كمال ارسون قون وگرن لناویوی ون دیروکاوی برادرین ای باکور کردستانی و مسئله هانید زانن هنک نرین هنک کو اف پیلوت گریدایوی بو و دریا پیلوت ده گریدانا اوجلان و نامق كمال ارسون حبو كونتاكتا وان حبو بنابرا هر دواده دوی ساله ده نامق کمال ارسون تیگرتن ولو گمانا کو حاضریا انقلاب کی دکه نامق کمال ارسون حاضریا انقلاب کی دکه و تیگرتن و همو کسین درو دورا نامق کمال ارسون ایکو تیکلی هایی بوانره او جیتین گرتن جناوان پیلوت و اوجلان پیت حسه و آگاهیش اوجلان رته کو درک هفش در بای ترکیه یعنی تی وره گرتن و اوجلان رادهیش خواه و درد که او نرین هیه او نرین کی دبیجه و نرین آهانه برز سلیم چروکا یاجی دبیجه و هنه کسی دنشی بحثا وی تیوری آهانه وی شروع آهانه کلچاوا اوجلان ج تركيا دركات او ديلاور يلدرم لاسطنبول هاد قرتن وبرحتي سربست هاد بردان واب آگاهية قرتنا نامق كمال ارسون وهوالي وي ودرو دوراوي حموتين قرتن بقومانكو وضربي عسكري لداربخ وجنان خبدا آلي دركف يعني شروعي كيولو هي وشروعي كي معقولة منطقية يعني دي كبع عاقلة دي ماكي اوجلان بحثا قمانا انقلابي وضربي عسكري ديك ما بستا وي جي انقلابا نامق كمال ارسون بنا كان عنا برنبو دوي دما هاني دي يعني دبكو اب لي ضربة شيبو ضربة دوازده ايلولة وقف على قرتشي الحفدوهات اوجلان قد باش از دركتهم ودركتهم فا ضربة شيبو ازي بكن بهانيا كو يعني جيش يعني پیش بینیا اوجلان تنبؤ اوجلان كو ضربة كي عسكري شيبو وجبر بي دركت اب مجار براستي بيوستيا وي بالكوليني هي بيبي غريداي دلوار يلدرم تي بشتيش حبسي درد كيفي فتقارين آوا بكاكي ودتش أوروبا ودش بكاكي بردت وجلان دحشتي وحفتاد تي أوروبا أدم قي كثيرة يلدرم شي دبينا أزدم متأكدم يعني نتكز من في انفرماسيون هاني اللي تكز تي دلوار يلدرم دبينا دتش جم دلوار يلدرم بريس أوجلان دتش جم يلا لبلغاريا لرومانيا لدفركي ولو أوروبا
رجلات أوروبا وديلاور إقناع دك كديسا فجر نابر يخستني ديلاور بدجر نابر يخستني وبقى كوي تصفية دك بدجر الشامي بدجر اللبناني كاد كيجري لكيجان دبري وكاوي دبن لولان كاوي دبن كيدري وديلاور يلدرم تي تصفية كرن چما اوجلان دتجم ديلاور يلدرم بالتني چجير قود بچرنگي وي اقناع كر كو وگره چدنا برا ديلاور يلدرم و اوجلان هبو افهمو برسن و برسين روان برسين مشروع كو گرگ ليكولينار و دردوري PKK برسي بدن نجبر بيجن والله PKK رشدك و كين و نزانم چي كين برم يعني بيچك از بيچك فرصاد سري ود دلوينم پرسن تيكلياوي بديرو كينت تيكلياوي ب يعني شروع كرنا ديرو كاريخسنا بيكي بشويكي اوبجكتيف کو مره يعني بچرنگي مره بچكي گمانا داوج سر هن بويرا اف تشكي رواي يعني ناتي PKK راشدك شو PKK راشدكم تتكاري جمر شروفه بك كابي دلاور يلدرم و اوجلان ده حشتي و حفتا ده چش هفدور گوتن چوا اقناع بو چما دلاور يلدرم هات كشتن ده ناوار رخصنه جاره كيدن اوجلان چوي جموي باوري داي ميرك و ميرك لغوري في سوزي هاني لغوري في باوري هاني فقريا شامي و لبناني و قبول كري و اقناع بي و PKK تشيوي تصفيه كر بشتره ما ندبي اف مجاروار يعني زلال كرن اف حمو خال ديلاور يلدرم و اوجلان لاسطنبول دمهاتن قرتن ديلاور يلدرم لبلغاريا يانجي لرومانيا ده حشتي و حفتات دما هفدوريتن و دما لشامي يعني للبناني وقتي كو وگريا و هات تصفيه كرن بچرنگي و چاوا و الكيتري و كيلدو في مثلا يعني هلبت حتى انا هذا نوا PKK كسن هن شاهدي في بيرينه شاهدي في بيرينه كس بحثا خالد يلدرم دكن خالد يلدرم جي او جي بلكي حتى انا هاد نوا PKK دي شخصاتن او خالد يلدرم قالكي يعني وكي كجركي يعني قالك ساكو تصفيه كريه دنافا در رخصنا PKK دكو او وديلاور يلدرم بحفر دنافا يعني حوالي هذه دبستاني بونشي حوالي هذه شخصي بونشي اللي اوي ديلاور يلدرم كشتي افتشتي هي ديروكا PKK دبيج نوف ور فكولين وليكولين ولي فقراندن هناك هولان هنا هولدانين جرينجن وهولدانين بيروزن هولدانين حياة درجة كيكو اوجلان و PKK بتندي و بحشكي ايري شيوي كريه اوجي هولانا سليم چروكايا براستي هيجاي ريزي و هيجاي سباسي و سلاوي كو اف دري يعني انا سليم چروكايا جي ناخويا و ننفساندانا چد ناف دستي مذهبو كأنوان برسيهان بكن يعني جي ام لديروكا PKK وگرن و بلوينن شكت نبو يعني سليم چروكايا وصالح آراس وچند كس سندن كل سر تليان تنجمار كو بيچكي روشا PKK روني كرنا بيجمر ناش مرجيد بيجمر تهاتي اوروبا وتهاتي غوردن افهمو كسين كو هاتن اوروبا هاتن غوردن انا وانا جي رخنا PKK دكن وببلغا وشاهده بويرابون وجي بربرسياري بون دهندري ريخستني ده كابرسفاوان بدن بمنطق وبعاقل برسباب مشي بدن بمنطق وبعاقل ناكو بيجن والله الرش دك و PKK رش شو PKK رش بكم شو PKK رش بكم اوجلان دبيج 15000 كش دنافا PKK هاتن تصفيه كرن شو يشولو رش كرن شيء PKK اوجلان دبيج چتتی و تروریزم و نظام چه دنوا PKK هبو ارگانکون دنوا PKK هبو ج زكريا أزرد بيجي كابر ور از پیر با آخفم جولو ويدا ترشي يعني از رباني خودت چه PKK راش بكم اما سروكي PKK بحثا PKK دك اگر راش کرن هبه اوجلان PKK راش دك ناس PKK راش دكم چه قوتي تنس برصاد اللي بيدم يعني يعني
مجارة من مبستعمش في مثلا هاني كو أوجلان دما بحثا جريدانا ولات وفقرا ولات مد في فيديو بريويجي بحث كر أو بخول الشامي بو جيانا كي جلكي خوش دجيا جيانا برجوازية جيانا يعني نا تشي جيفارا ونا ماو تسي تونغ ونا نا كو يعني نا ماو تسي تونغ جيانا خوش بو يعني نا هوشيمين جنرال جياب وافكاسين هاني تشي جيفارا تشكي ولو تنبو وجران وكي قرالا بو للشامي والنزانن يعني هرن جي كاتشين كو بأوجلان ردجيان دمالي بارتيه ومالي ريخصني للشامي هرن جوان ببرسن بأوجلان شوادجيا هرن جوان ببرسن يعني يعني كفرو دري وديوارو وبنجري نوان مالي هان بآخذن اگر زماني وان هبانا ويجور بقوت انا بأوجلان شوا للشامي دجيا جيانا شورشگرا دجيا وكي مظلوم دوغان وخيري درمش وكمال بير ذاتن خيري درمش هنا قوتن هنا كود هندري زنداني ده بشتي اوجلان بيري خستني اوجلان شوي بن خطي رخنين تند خيري درمش لأوجلان ده كردو قوت يعني اف كسكينة ويرك ولو الرافيا ولو مبتني هشتو هم قشعاتن قرتنو يعني رخنين تند خيري درمش لأوجلان ده كردو كسين كود هندري زنداني ده بون ويش هاغي وشاهدي روشا زندان آمده وروشا قرتيا وزندانيا يعني في آقاهية هاني جيهان درمه باشي يعني اف روشا هاني نكو از رش دكم از برصاد لفينم اگر ونج برسفه ده ترسن بيدنگي بن يعني دي خوديه بيدنگي اخوبن ناجا نچن خوديه برصا رش بكن وكينه ونزانم چوش في جوان چیروک میروکی والا يعني اف نت برسف اف برسفا كسي بيچاري بيبرسف كسي كي بيبرسف بي راب ايريش بكو رش كرني بكو و يعني بشيوه كي ارزان نزيكي انسان ابو حتى مجالكي دن